아기칼 호시김 태아니 님배우 지스 크리스토 기김예 로 기비베 타페스나 안배우 지스 지나 콜김 금 슬라우 그사젤와네 알호나도 기비츠케 대올로네 시리 알호 자페스 금자 그락세젤룬게 고도티베스 이라기우예 부주 아트골로 사bat 이시핍즈 part 1 라페바니 챤나 이시리 sabat part 2 sabat part akinu shibze grak sajelun ke nongola irane nimkuto mono sabat ishipkyu hipo akho milki kumobze nim saki phemre sabat ishipkyu hipo new testament laye kahawai and here all covenant kujoyesa akawlal kiwai shpi kuto mono tishi kumsikyu ane teolono ning alho zaye gdawlaye bes alho zabi vemlai ikima alho zaye kujoyes alho za kujoyes la kebeba zan teona alho zaye vejoy alho zalana ikibesna binshike enerjupna binshike akoto shinnimu sabat ye bloshaka akteola gawa kisha ikyo sabat ye bloshaka akteola re apikia nimkuto mono Gragbang momo vet hapim vakiuye Colossian miake kini aju chiretsolo sabat en tikhetini dipako vejono dim kiu pelanomo osho gra tabe bekevlo shpi dipo pibzna sabat ishipkiuye cross lana yadavai ishpi nimkuto mono piachine Colossian miake kini aju chiretso hipoye ayeza chiri tipo cross la yedave ishpikyu piamoy Colossian make kinaju chirits hipoye ceremonial law alho no israelim pa hola pe tapin ke mosalaw ayazatse en ayazat tipo ko ye kumzap mo khane ike die ayaza akhat zono chirit khalane ike popesna ceremonial law ike kushne ye alho ye ayaza momo tikhatin jeli pa ko pes İsrail'in kolotska işbene şetaye hipakoye Kristo irin ki New Testament'la Kristo irin ki rungshiri shadow şben tipo rungshiri zke ku remu beri haki ani haki amshiri şena mlana aj kiçiçeke en aj belepecheke diye Kristo otlaki irebze beri kim hishiri iren crosslan achnem nim runglano ajbelena ne shipkyumchi Old Testament lana beri ko hepo ajbelecheke ikemo Kristo nimpeu jise Kristo kucho iribza ajbeleveki ho itehiye ayeza mosa tsike ko tipako ye cross lana yadavake ishpane iket yenim no Colossian make kin ike ajo chirib diuno tegalona nim ya ajo laki kin pivebz piake bu kumomo piamoy ikemo Colossian mi akihe kinaju diuno pikoraye tilhe auno yekiu yeza die ado kamirem no tsikiu tipakoye Christo crossland shipahave keshpene ike blotting out the handwritings of ordinance ishpi English Bible lametlane ke blotting out the handwritings of ordinance ishpakiu ye ordinance context hipolaye temporary ado kamirem no tsikiu Jesus Christo irin pidola Mosa ena pautim Israelim ko pano society la pepenets ki no hipako ye Kristo irveke tiuye cross lana yada khave momo shipave ishpane ikemo hile Colossian make bitkini ajo chirits rola pa kiuye ayeza chiri moral law tipo piamoy alho yeza chiri poye cross lana yada vesh piamoy alho yeza chiri hipo lo rikikelo hekikelo mkikelo apaza gihulo pukan mkikelo archi kupane shikelo ishpaki utpoye hawem lai tirolone hiya ceremonial law ye davegyo bangetono moral law pyama enetle sabat kipin ishpaki sabat ko ramne ishpaki tipo ye sabat nimno English Bible la jaye sabat plural form lanane sabat esanetle egetia sabat ko ishpisim translation la retishpil masane Kuramut lehe sabat ko ishpi sabat ishpi plural form lana kiu ye dikhetin gdawge sabat ishpiche diye
아침님 예스 아케ම් 국틀어 줄로노노 tle tikhatin jeli kamsukela heche kulu tikhatina che rile amsu tikhatina che momo ambekite tikhatina che lokichile ishpibzi tipo tikhatina che apusho tikhatin rile tikhatini ishpi ajeltsini 아침님 예스 아케 mukuktlane tulnani 이게 바고 금츠 사bat ishipjike Tiholano koleshen nake kin aju chigit zolaye sabat hipako iben plural form itai piden. Sabat es ane. Hipako ye yadavike. Igemut me weekly sabat alho ampeuna akitsinye akulokekyo hipoye. Te koleshen nake kin aju chigit zolaye atsala akitsinye hipatsape amoy. Tiholano nimyam zimshe hipo. Kiki yadavike ene ki yadamokya. İşbikucu eslanimo. Mzimshe tulmasani. Ku remu New Testament bloshaka akitio New Covenant aktiola sabat zakts kahawai. Momu pidets movai spitim kuto mono pichene. Ku jono bloshaka akitiola sabat zala apie. Anpio Jesu Kristo anpina sabat pinche. Tieniuye alho zalana mzimshe tulane. Nimno luk akhe bide ajo chigits ola jaye jisiye pal hayelana sabat pinche ketui dipatzalani senai kokla ikopuz likkızıl la kakula pena alhoza pise senai koklana ike diye pau custom işbençue pal hayelana şiçe ketui sabat zalalare işbe al haye işbikyote Atsalaki kin otlaki kin biamuge ma alhaye custom işbengete jisiye pau custom na sabat pinchebi alhozane nimşkane apostol miesake çigitsini ajukinlare pau liye pau custom kiklana palhaye kiklana seneka kulaynon dimşka gönümna apostol miesake çigitsini ajukinlane tunane Tirolono nimno matakem kubdi ajul hobdilare ampiuno Nimno huon kela kısa şöyle çevirme nimlo irnanip köytene. De olno Jesu Kristo'nu matakem kubdi ajul hobdilare ço. Sısala momu sabat zalalana akıkıp nahi bakonung lai repemun ki inkwa çene. Bana kahve ketiu dimlaw akıkıp nahi matakem kubdi ajul hobdi. Nong nokşes lajlo. Digamno akıkıp na dibako sabat zalalana momu sıssalalana nung lai repemun ki nong ye inkwalo işbe. Akıkıp na sabat zalalani revaye sabat ya khavenane. Momu sıssalalani raye içeymenane. Digamno hibako lai repemun ye inkwalo. Jisinam zimşe sabat bichopotski nimne tulane. İkimo ku shikiu nimye shiki yakay tulvanya. Alho zaye bisuju bipejukiu kumoy. Kimunimno dimne ve tapim ve akiu getono alho zaye huleye bipeve hileye bisi ve akiu kumoy. Kuşe koleshen yeslaye sabat ye dava kahava ivvebu kuşe ipi luk yeslaye ambevjisa palhayena sabat pinche bipingya. De alho zaye kim kodonu ki yakvena alho zaye kim koye ki yakba mutme aung lakina muzse bepange baktashi lakiktashi pivemoy. Tirolona nimne tima sakiu ye hiye nimye luk yeslaye jisa sabat palhayne pinpane ben koleshan yeslaye dava ben kikine ye dava kya kikina apikya nimno tipo classify tipo kıtı taşil ve masay tipo kıtı taşiti ve masay Tirolona koleshan yesake kinajo chigit zolaye nimne qajo chigit te chigit diunu pikoraye Diyejuda zikiu dikkatin sabat jiliko işbennim kimyem English Bible lajlo. Diye plural form la sabat işipkiwane. Terono diye ceremonial ye dagetono. Ku remu sabat hipoye akhni rimpinan biu alholot spepane. Ikemo dikkatin yezahe ayeza jel hibako Israel momo mosatskiu ye akhne tiunot spepane. Diye akhni remnot spepane. Terono akhne Jesu Kristo cross lano pusu kokim tevetskem za tipako ye dakave. Ikemo sabat hipoye akhni rimpinnas spepane botu bake kin ajoktib de la pisuaye. Anbio alho anbio no aktsgom labzı atsalatgomlan aktsinyo akulakikio. Diye akhni rimpinna sabat akim tetsalat tim kolot spepane.
Terolono timkuto mono sabat sala hipo remno Jesus Christos as kupna che farasi maya za kipem kono iye kuchona ampio Jesus as sabat lana timshi pivike ho momo sabat lana akamla kivishike ho terolono ampio Jesus akipim tsike ikimo Jesus na New Testament la blosho ka akiteola sabat pe biye kiwiye sabat shika kiwiye kujoye sa akawla judam kone peche kiyo sabat kumwe tipo golaktai judam kone peche kiwiye akikala veche si hito himno kala chepemla sabat la amshim la iship kiyo judam kone peche kima ampiu jisiye sabat pinche kimo paye legalistic iship kiyo golauna pemwe ko rengwa ampiu jisi Kristo no sabat zalanne timshi pivike golokila judam kono momaye zakatsim kono farasim kono sabat hekhane shpak pimjisese kimutlan piu jisiye sabat ye kahawe shipkip sha cross lay da vekya ye kiman piu jise kishpeti tsala tsanamu on laki momo nomshitsi sabat lana azkekila moma azlala ikiqilo vekya lokila noyem daz khaptuve monkesha sabat zalala ye dimkh khaptu monkesha akivi kumla gospel pe kwakiu kikimye kumla sabat la ye shimongesha ishpanye jistakeke ikimo sabat zalala ye orumnom la takiu all business all kumla dipaho ye shikelo ishpanye ma alho rama akivi kumla ye shilo ishpi jisnachi nimushka pe pane tolona ningwam tsimshe alho zahipo ye nimye tsimshe timasai kuto monene pivekio te kuchoye saktiola sabat kahavai spivage muina nongvila kuchoye saktiola sabat ake khoren pivai hebrew me ake diajo tache toku hebrew me ake bidi ajo tache toku laishi julo shi bani ne pisne ku rengu joshua na timi kulho khits pare kyaye alhoye tipatiu atsala ktau vehu pimoncheke tiranguno alhu utimiko renguno sabat kolhokiya apike Ibrim New Testament na nyumetane tiranguno Ibrim ake bidajo toku tiranguno alhu utimiko renguno sabat kolhokiya ape alhu zaye kakavecham alhu zaye izvecham kabangvecham alhu zaye mtsimsheke na piveke utoy tiranguno ayeza kina khivaben kina peche pepe angela nyungye kucho yesu context tipo jubz alho tsa ka jon bilwaye vek phalaye alunan ke pine ilokum shire sabat sa hipo person nonglaw shikum tolane ye nyungye hiya ayekul tsa grave amoy momo ayekul kthakra shikle vekyo tsa gramo kyuno no mlabzu momo pisubzu kphagnamo nimya ye kulza pyamo kim nimye kuchoyesa grane tegolono kuchoyesla aqawla shagna aktiola shagna munye sabat ishipkyum zimshe itulaye kuchoyesa aktiola ge aqawla ge energisire akopem baul no qore panon lhaylana panon custom kiklana sabat pinye ishipkyu ne tem zimshe kuchoyeslana itulke tegolono ne aloza ye to movekyo mo shikelo ishpe alamo sikelo ishpe tegolona alho tsaye mtsimshe masake alho tsala kuchoya sakthwa qawla sabat ane ikemo ni pivekyo to ni muye hiye kilemo ayakul tsakra mo ikemo ni kuchoya s aqawla shagna akthola shagna mo sande pinlo shipkyo ne de thumlai ko ram kuchoya slana sande shipkyo ye pepa mo ikemo sabat shipkyo ki ye pepa ane ina vez vagaye dong no puktejlo shibz kuchoyesla sunday shipkyu aqawshagna aktiola shagna agaye repu nishikteslo ikimone kuchoyesa qaloma aktiola mo sabat shipkyu getonne sunday ye kuchoyesla ye paragyo yine itumlai de alho zalana bange tono bivegyo to ikilemo ayekul zagram ke holon alho za pesnim zimshi vek palane eno grak sajelane nimkuto mono apostol miasake chigla
Peter samonum temo ki lo khapi qitsbz alhonu shikim tema kim temo ki lo khipa ko chuvelo ishpe ikemo Peter ye de khoy de ki pavla chuvelep kemo ambio nie temo ki lo kho izane punke chila kitqem pigene chumo ishpe pulachile kemo nimno apostol mesa ke jgajum ku tachela ikiraye ye chukuk sho tsape pa moy ovekio tsalala Christo erim pizu judam en juda kumum tipadola autwache juda kumumye mtemo keme judam dilkina mte ishpi giche egemo Christo jisi jivejono juda kumumre juda mire kum tsu mtewa tsai en jisu kikimela rekemie en jisi kiti kilve kemie halnyai shipkiu ki trono apostol mesake jri ajum kutachala ikiraye Peter no ambio nevla vai niedim kuma ite mtemuke ipipilumai ishpe Peter yok jona shikim tevetskaye itrebz mtemuke ul hokhni khni like ul hakchopo alhona julep kishpo no mu julay ishpi shikake pshay ena pari jubuk tamre jupeke pshay kimo Peter ne trepo ite dim kuma mtemuke kawa bane ishpi kokchila jum kutachalane tulane taona apostol mesake jriye klemo nimnuk jeslane tulane de dietary law shipkiu jukuku shotsapkiu kumai de juda kumomdala ala chekiu auto wal achekiu po khavetskiu ena kumtse Christo jisla gaye khakuli tulnane ishipkiu shere mzimshe nimlo bitskiu nimlo mzimshe kucho yeslana tulane Diremulono nim tsaksale pukdejun nolo nim ye kuko kirekle kiukela ye kulza piklan kiu remno kumoy kimo kucho yes hulau hilau pesir bzik khana kupsa ksal kiu ye kiutoi arleka Diremulono nongre nie hile he na pesipa kiu ye iloktsu ine tikyo pesnong vla piamoy ekimo alho tsala kiu arikena mtsim sheshirna alho tsala arikiu pesa Bible kotshibz Bible lajono nong vlapane in a Bible text verse kotshivekyo nong no ideshlo Bible lapepu alhotsa lapena julnane iye timkuto mon ena sakpem kokto mon sabat zalhebo ya 7-day Adventist church kono pechene ishpe iye hier draunanya zala aktsinu kerolono 7-day ishpe 7-day Adventist church pe nimno pechene Here atsala akatsniuke. Ena nino pulchekiu ye sabat tipo akatsniu ye botu bolona khnierim pinas pepani ishpi nino pulchini. Ena Colossian me ake kinaju chigtsola dikhat dinjel momo sabat ko ishiye da pane pagiu ye atsala akatsniu bo piamo. Die dikhat dinjel kto pepani gepi nino etiane. Tolono nimo timkuto mono 7-day Adventist church ye cult gay. Cult ishipkiu ye Kichile shikakiu, Kristo no shikamukiu shikakiu, kuchoye slap mubu katao bidelau shubu shikakiu kapesu cult ishpane. Ege timkuto mon Adventist ye panak ta cult ishipchene kemo. Nyum ye Bible la sabat Jesus Kristo ambeu no pechikiu, Apostol Paul enaktam no pechikiu ambeu sabat ishipkiu pesu tim shikane. Tehola no kuchoye sla arikiu pesu pike kushenim ye nyum katavenkia. Alho tsala ye pare ki kuche sa qaula aktiola ye pare ki pes vek pakila kusheni me kalchivenga kumoy nimo bidalo shikamo kem kuche yesla ye pepa ki pes shikane chigtoku hotzo bungumpela Baptist preacher laki scholar evangelical scholarship ki Martin Walter iship ki pana ye kulakcho pu kumqojubz kina kalt kela Ayekul kino kumokela ishpi pana pujoy. Le pana 7-day Adventist church lamla kim ko kumtsa saw pana interview loy. Ena pana 7-day Adventist church sabat pinche kim saw pana kuptsa joy. Ena pana ashekala chadoglo tso pumumpela. By a founder of Christian Research Institution pana founder shkiuke. De Baptist ke paye. Eke pana pkyo no 7-day Adventist church ye
evangelical Christian ishpe ke thona cult kumo ishpe pan conclude che the Baptist preacher Martin Walter shipkyo no pe te gamuno kujoyes la arikiu pes pikero kila nimi reason ke juma sai puk dek te juma sai tishibz alho zala qasla yete kutai alo kya james ake kinajo chigla pe ayaza chigla no toku pek pul webz laki pem lave namoti yak chopu kubovai shpe alho yeza moral law shipkiuye kile himo pahampe igemo Christo cross lana yeda vekiu momo shipha vekiu yete Mosa and Israelim tsikiu Jesu Christo yirim pidola pepene ayet tsikiu ke dia khet zoshwa kiu ke dia yeda kiu ke ketona alho sabat aktsin sala kumai alho sabat zin aktsin sala shariga Jesu Christo ye luka ke bda ju chirzo pal hayela na sabat pe munche alho sabat aktsin shariga ye apostolum yesa ke chirz na ju kinla Paul ye par hayela na sabat pe cheish ye par munche Tolon ni mumtsimshe alhoya ye zakiya da yebz kiya pikya nimtsimshe ti tulaye aloe nimgomz timye kupukun kumoy timyak jobu ityoto ge kumoy alhono kumaye Tolon ni alho tsala ala muztin nalo alho tsala ala tgtin nalo ti shibz ni alho tsa puk dek dajun nalo puk ten nalo ti shibza kirin shena hon kimtene nimpe tatsbz nimu nim papim ko Kam sas achipiu laglana alho sites laye alho south laye en arzla kishakalaye kiutoi agle ke plage adoi koloi shire alho tsa sabat zalai popes kaksa jelani ina pivekio toi nye kilemo alho zaketono ayekul zakamo terono non pelanere nikumsi pimts penshamwa ikemo kujoyes zakalo angetono ayekul zakramo non kopelanere in zana in pivil webz mwagyo shil peniu pe adoi koloi shiralo zaipo kapes non kumtslo kraksa jelana ampialo pelanere chilkem kam sipelanere mwagyo shil peniu alo she